Da li ste čuli za social freezing? Reč je o zamrzavanju jajnih ćelija iz nemedicinskih razloga. To je postupak koji koristi medicinsku naprednu tehnologiju da bi se usporio proces starenja. Sve će nam pojasniti doktorka Vesna Kopitović i embriološkinja Vera Kremić iz klinike Ferona. Dobro jutro. Hvala vam što ste u Novom Danu. Je li moguće danas usporiti starenje? Pa teško, ali treba dati sve od sebe. Zato jeste social freezing, zato jeste zamrzavanje jajnih ćelija da bi imali nešto kad smo mladi i kad smo kvalitetni u genetskom materijalu i da bi posle, kada imamo kasnije reproduktivne godine, dobili decu. To je danas cilj, to je danas trend i to je pozitivna stvar u medicini, relativno novija, da danas pacijentkinje koje su mlade, do 35, do 38 godina je prihvatljivo da se zamrzavaju jajne ćelije. Posle toga je uspeh mnogo manji. Do 38 godina one koje nemaju princa za sada, one koje žele da rode, a ne znaju kad će to biti, one koje imaju ozbiljnije operacije na jajnicima, tipa endometrioze, ozbiljne bolesti, benigne, ali koja zaista narušava neku ovarijalnu rezervu i naravno i nažalost one pacijentkinje koje su onkofertilitet, koje imaju karcinom, a pri tome prolaze hemioterapiju, citostatike, zračenja. Pre nego što to započnu, one mogu takođe da zamrznu i jednog dana u životu ćemo imati neko svetlo i dobiti decu. Edukacija je tu jako važna. Čitala sam tekstove koje su pisale žene, upravo koje pripadaju ovoj poslednjoj kategoriji o kojoj ste vi sad govorili, žene koje su u nekom trenutku bile onkološki pacijenti, da zapravo nisu znale ni za tu mogućnost i da se negde to često ni ne nudi ženama kao mogućnost, odnosno kao opcija koju bi možda trebalo pre nego što uđu u postupak lečenja da preduzmu. Tako je. Mi imamo dobru saradnju sa onkolozima, a to je ključ. Ceo tim koji radi, i sestre medicinske i lekari, oni bi prvi ti bili koji treba da predlože pre nego što započnemo jednu proceduru lečenja, da li ste vi voljni. Verujte mi da sigurno nema žene ili muškarca koji neće reći da, mi bi želeli naravno da da. I tako dolaze. I kako izgleda taj sam postupak zamrzavanja jajnih ćelija od trenutka kad vam pacijentkinja dođe? Naravno, pacijentkinja kreće u postupak stimulacije u cilju dobijanja jajnih ćelija. Tu su naravno ginekolozi ključni da izvuku, da kažemo, neki maksimum i da iskoriste potencijal svake pacijentkinje da bi se dobio najveći broj jajnih ćelija koje mi možemo zamrznuti po završetku aspiracije, odnosno postupka sakupljanja tih jajnih ćelija. Naravno, prioritet jesu takozvane zrele jajne ćelije. Ćelije koje su u metafazi 2, koje mogu da se oplode i daju što kvalitetniji embrion. Zamrzavaju se visoko sofisticiranom procedurom, takozvanom vitrifikacijom. Vrlo malo laboratorija koristi takozvani slow freezing koji ima manju stopu uspeha preživljavanja. Sa vitrifikacijom to je do 97% preživljavanja jajnih ćelija, sa stopom oplodnje i do 70% i kasnijom implantacijom i do 40%. Znači, sama procedura nije nova. Počela je nekih kasnih 90-ih, prvobitno naravno za onkološke pacijente, a do nekih poslednjih 5 godina se uspešno koristi i u polju takozvanog social freezinga, odnosno za pacijentkinje koje nisu trenutno u mogućnosti da imaju porodicu, možda nemaju partnera, a svakako žele da imaju to svoje biološko dete u kasnijem nekom periodu u životu. Tako da imaju opciju da zamrznu ćelije i kasnije da se odluče za postupak vantelesne oplodnje u cilju dobijanja biološkog zdravog deteta sa ćelijama koje su mlađe. I to je svakako, idealno bi bilo da se zamrzne do neke 38. godine, možda i do 35. Biološki sat ne možemo zaustaviti, tu naravno mislim da neće biti izmišljena procedura koja će to da pruži pacijentkinjama, ali se može zaustaviti ovom procedurom. A koliko dugo mogu da se čuvaju tako zamrznuti ćelije? Veoma dugo. Najstarije dete rođeno iz zamrznutih embriona jeste embrion koji čuva nekih 16 godina. Tako da se zamrzavaju na minus 200 stepeni Celzijusa, odnosno 196. Izvinite, ostaje isti onakav kad se odmrzne kao što je uzet kada se... Tako je. Ta procedura i temperatura na kojoj se čuvaju zaustavlja sve procese u samoj ćeliji, odnosno u dobijenom embrionu kasnije. A šta kaže medicina danas? Šta kažu lekari? Do koje godine je preporučljivo upotrebiti tako zamrznute? Ili to sad već neka možda i polje etičko? Etička pitanja, jeste. Pitanje je svakog para i svake žene koja želi da ima dete, kada bi ona želela da rodi to dete?
To je pitanje za svakog pojedinačno. Da li bi vi želeli da idete u prvi razred sa 55 ili bi želeli u prvi razred 45? Mislim da žene današnjice su moderne žene i one žele da posponiraju tu prvu trudnoću, da je odlože za neke kasnije reproduktivne godine i to ima opravdanje. Ako ste vi danas jedna vrlo angažovana žena koja se bavi svojom profesijom, a ne želite potomstvo da ostavite sa strane, tog momenta vi ćete razmišljati o sebi i reći da, ja ću ovo sačuvati za neki budući period. Isto tako, u tom budućem periodu mi imamo pravo, kada se odmrznu te ćelije, kada ona nađe partnera, mada evo u našoj zemlji i u Evropi će biti žene bez partnera koje će moći da imaju decu, mi imamo pravo da genetski ispitamo jajnu ćeliju, odnosno embrion. I to je danas dobra tehnika, zove se preimplantacioni genetski screening. Novi Sad je, mislim, prvi počeo da radi to u Srbiji, rođena deca, gde vi u stvari na nivou embriona, na nivou jedne male blastomere ili takozvanog trofektoderma analizirate embrion i potom ga vratite pacijentkinji. Šta sve može da se vidi u toj analizi? Analiza se vrši na takozvanom 5. danu embriona, na blastocisti, kada se uzima 5 do 7 ćelija onoga što će biti placenta. Znači, tad već znamo, embriolog vidi pod mikroskopom koji će deo embriona biti plod, a koji će biti placenta. Bioptira vrlo mali deo. Mi konkretno to šaljemo u inostranstvo na genetsku analizu. Embrion se zamrzava pod svojim brojem i ostavlja na čuvanje u našoj bolnici i genetičari analiziraju hromozome da vidi da li je taj embrion takozvan euploidan, odnosno da li je to genetski zdrav dečak ili devojčica. Ovo nam svakako daje brži, kraći put do dobijanja zdravog deteta, što jeste i treba da bude cilj svakog vantelesnog programa, da što pre dođemo do te zdrave bebe. Pročitala sam da imamo jako dobru saradnju da vi imate zapravo jako dobru saradnju sa kolegama iz Japana upravo na unapređenju metode zamrzavanja i odmrzavanja jajnih ćelija. O čemu se radi? Mi svakako smo u koraku sa svetom što se tiče i edukacije i prihvatanja novih tehnologija. Kolege iz Japana su ponudili nov metod zamrzavanja koji umesto ovih 97% nudi 100% stopu preživljavanja jajnih ćelija. Tih 3% možda ne zvuči kao puno, ali za pacijentkinju koja možda ima nižu rezervnu jajnih ćelija, svaka jajna ćelija je dragocena. Tako da mi se zaista trudimo da tu ostanemo u koraku sa svetom. I svaki embrion. I sad hoću za kraj da vas pitam. Dakle, mnogo je pacijenata koji upravo zbog finansijskih razloga, posebno u Srbiji, na primjer, nemaju mogućnost da koriste benefite social freezinga, a imaju želju ili mogu da imaju potrebu za tim. Da li mislite da će se u bližoj budućnosti to menjati? Kako tu stvari, kojom brzinom se odvija? Znate kako, Vojvodina je od pre 6 godina uvela projekat onkofertiliteta, gde sve pacijentkinje i muški i ženski partneri koji imaju problem s onkološkom bolešću dobiju besplatno zamrzavanje. I to traje. Srbija će sad sigurno uvesti i to je pozitivno za onko. Ali još uvek ne ima sluha za ovaj moment i za ove pacijentkinje koje bi želele da zamrznu svoje ćelije. Jeste to na neki način naš lični odabir, ali to je jedan način da pomognete rađanju zdrave dece na vreme i mislim da bi to bio jako lep potez države kada bi struka odlučila koje su to indikacije, kada mi to možemo i da li mi to možemo zato što želimo. Mi bi to sigurno podržali i to apsolutno za sve žene puno znači. Znam da lekari bi. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Hvala vama. Ostanite uz Novi dan, brzo se vraćam.